piatum non sokar ke bang ke ami thanga chakong ta sabak turumin sta ami thanga chakong kan kasi akenang sot alama bang ke opposition party tu cingrum nang SCC in pen kamatha tha APSLC kan kongres man proyek le lang so pot si latung ki hajo penangan konsensi ke latung pakni pakthom si ke ki hai mati ilong bang ke suru patha 192 ne na ke seng lo phuluni da haru phole le boda la se laya konsensi lo ke yong si opposition latung cingrum the ka sonte hai da che opposition latung BJP tum rende tu stanona pini latung investigate lo ke thek dam lo bang ke APSLC tu arlu BJP and relation theta arnisi tarabasa lens ar result aputak APSLC leader atum tarabasa ke dam unta langsa putak press tumar julobon ar komne likamata lasi arlu latum relation theta lapena la tuliram ronghang CM abang ichipu ko mo ditum APSLC phana cheki bo lasi nang litu apan pini nel tum documents na photo a media house ti dapat langsung foto nel tum pilo lake 30 June July oh June 30 June council election a result plan dela pilo jai katha BJP leader tu jeram rohang kan ke cetong da athak abang ke BJP apan unaning tonpo ar lo bang ke BJP pen handshake chota kali sonsuri akam ke plan dia phanta atum plan langsalam ke asu APSLC atum chini dunde sta klang da do dake asineli tu mana arjun dang nelo nang letu APSLC leader hanle arjun dang arniwang ko pia kam si tuliram rong halong ke dam lenden na jai ka thara a photo dulu nil tu foto pinia press conference per paklang nai tuliram rong hang pen jai ka thar ka chitulia photo ba lena tum print paper long print ka long ta la pen electronic long ta la paklang ko lawi sige Ate tribal apan voter list pen amen than at nai non tribal apan ke election thur pathor long le puskipu ka chipajer po bangke AJP pe a politics ideological di correct mala choklama election thur the non tribal apan voter list pen amen than the tribal aso apan an separate voter list ave tiga bangani te election thur the non ke election thur the gali election angele pene ka chithi thu korte te election ke thur ke jai ka thak man congress atum phansi kai ka dynastic politics non ke APSLC ta dynastic politics do ko lasi atum kapa chubaya kam lok se ke 6 schedule amendment Karbi Anglong rada kacong thul langsung karbar bangsi langsung schema bangsi political schema bangsi langsung APSLC itu kiat lahelo non itu kalau teman istialah itu waktu media ini ala bang kaida Karbi kalidat tumpanan ke kicie so bongo sena loks gitu te bongo sena palang lagi pudam ke bengali itu pak te jai kata rahe masor ke bengali pi kali ma bongo sena kali mala laksalam tarjun tu ke lapen asupu kacipangri jai kathar asupu arkoi inti kathar kacipangri 25 April 2017 lak invitation letter jai kathar ko se chitok lo ahem asor bangta onjuli ingti kathar se chitok lo kar biarono teng choma chok chema kar bia jutang teng la customary kar bia customary lo teng choma chok chema la jai kathar banda judang bang chok banda judang ne APSLC leader banda judang ne lak invitation letter lo latanang le tuma pa
media house tin kali tak nang pilih lasi lata nang itu paklang konita election result kan dia illegal kusi dharna lonta itu hada signboard kali banner ta illegal kusi illegal election kite jai kathar APSLC to bisi kitu rundote. How can they go when APSLC is contesting this very election? A logic ko na lo. APSLC la pen jai kathar tu. Nanti tangka. Alam ke tangka abe. Autonomous State Demand Committee a base ka capture ya kan chot ke mati. Langsung kan langsung autonomous state movement ka pelang kan nasi autonomous state ta tu kihang senon ke ningkel sta memorandum pi dia ni tak ki pelang dia hala angtong inti ka thara kanta release nahi pulo lata memorandum ni pakta ave dharna ni ta memorandum ave mati DC अपन तमने चीफ मिनिस्टर अपन तमने CM अपन तमने गवर्नर अपन तमने मेमोरेंडम पिनाई मत इवेंट ला वोटर लिस्ट भाया पुठा कंटा मेमोरेंडम pakta autonomous state isu alama bangke api alam lasi rat akan kapamang huakam lok si laji ai ka thara bangke game langsung lama bangsu jadi tu kan ini kampung ini lanang highlight kita lapan rata pada cuning rilo six schedule putar voter list putar non tribal apan voter list long benamen ke thanjia putar non tribal apan longle pata pinang ni putar jai kata rapan apa coba lama bang kau dunang ni aku tu mi lama dulong le flyover ka proyek ko development mati a town kan chiton tenon sta isi developmental scheme di put town lo yo se flyover ki bige proyek punote harong arlo rural area delong su ki ta jai ka thar proyek alama bang a logical sedani mati lasi langsung menit ke anti development bangsa jai kata ko bangke anti development uthi alang liken dona bangke time pass apan sil haya kam claim re aprang sakuri claim ke councilor lo secretary na claim lo ini tu tam tam lo pene akam na claim bidhao kata rasa no ini sakuri tu ni siksa ji non ke sakuri pension dam joilo siksa se le la lase time pass apan la non join to rong pitem le asukku apan chubai chukai pension me council pale na ko Biren Singh non Kaur Singh non asumar apan elected paman na ko gamatha son hai la jai ka tha na lan chubai chukai pensita council le na pula si nominated anta ke chohang dam lu ke ka lo teng kwan ho ne nominated ta chohang dam lu le bjp to lo lan ka thara ke the mo ne a principal ideology a betri no election illegal puta ki pu aku election ta pakhu tu voter list chok che ne tu me kroi kroi puta ki pula sa voter list pen salam to bangke aku election ta pakhu tu lan cho ta kale na nomination file lo te semedeng nai nale tu nomination di file lang ma joba candidate ta me semedeng ne la bangsa constitution aphan kroi lu halang so bang file le dengen lo mati jai ka tharta episode sa candidate le duanta ende voter list chok che consul sa rules frame frame ke na la fenon la hai ka do ya kam tane jai ka thara bang ke rata lo vote ka chupang room ye kan si claim chok la senon ke claim nang ya bang ke council rules sa menon SSC kan si claim na ko la senil tu election manifesto long lupe din itu election manifesto long lu council rules tane SSC kan ai ro claim tu election manifesto do APSLC tu election manifesto ta ave lain lo nilihin pen bang anpar ke nil tema